Ассалому алайкум, бародарони қанду наботум, навасаку, ҳавасаку, набиракуи қандалоти бобош. Хуш бушинен, вақт дошта бошен, гӯш кунен, як қиссае мекунам, як видеои бобигӣ мекунам. Фикр мекунам ки яке аз ҳазрати Азроил, малакул мавт, гирехта намешава, баҷо шида намешава. Яке аз ҳамин налог, ҳамин налогам ҳамин хел суроғ мекуна. Андозсупорондаҳо, налогоплательщико эҳтиёт шунед ки ба суроғи шумо мебиёянд. Бояд налога охири сол шида ҳамаон барем биспорем. Я дасти ман қарздорам, ҳадав ҳача барам биспоримш ки вай нашавада бо ягон кас набиёя ба сарам гӯ бобо налога наспордӣ. Налога биспорем. гирехта намешавад налог. ай ҳазрати Азроил темболи. хоб як қисса мекунам, қиссаи бобигӣ. ман ба шумо чандин бор мегӯям ки ман видеоҳои бобигӣ мекунам. видеоҳои бобигӣ барои навасакон. хоб хай имрӯз дар бораи ҳазрати Азроил, яъне ки малакул мавт қисса мекунам ки ӯ малакул мавт вай ба суроғи ҳамаи мову шумо мебиёяд. фарқ надорад пир ҳастӣ, ҷавон ҳастӣ, доранда ҳастӣ, камбағал ҳастӣ, пулдор ҳастӣ, бепул ҳастӣ, хонаҳои баланд ошиёна дорӣ ё ки хасткападе зиндагӣ мекунӣ. видеои бобигӣ ох мегӯм ба суроғи мову шумо мебиёяд. сари раҳша ҳеҷ кас гирифта наметавонад. ина ман бугӯм ки як рӯз умри мара дуроз ки ба ҳамин вазни худам 90 кило тиллову танга метимад. муҳлат нест, ягон чи через намешавад. ҳазрати Азроила фаҳмидӣ, через намешавад. ба суроғи мову шумо мебиёяд. муҳлате ки нависондагие ку нависондагие ки чанд умр мебинем, ҳамун ки буд шид, ба валлоҳ қасам ягон табиб, ягон хирург, ҳеҷ кас дигар тира як дақиқа тира умрта дароз кардан наметавонад. фаҳмидӣ? касал нести, ягон касал надори, ягон ҷо дар сарат дар намекунад. фишорот ҳамаш стабилни ай, сери пури, пачкаҳои пул, тилло, доллар ҳама чиё ҳастанд. ягон камбудӣ надорӣ. миёи ҳазрати Азроил қабзи рӯҳ мекунад, меравад. илоҷ нест. диню ҳамира кофтаестан чӣ кор кунем, через кунем наметавонам. барое ки мову шумо омода бошем ки лаҳзае, дақиқае, сонияе, фаҳмидӣ? ҳазрати Азроил ба суроғи мову шумо мебиёяд. баъд дигар тамом номаи амол, амалҳои нек, хайру саховат. ягон ятимат сол ёрдам кардан, ягон ҷо сол ягон дасти хайр дароз кардан ба камбағалҳо, ба мисол одамои ниёзманд. анаму чизоро ба худат мебарӣ. и дашному ҳақоратҳо ку хуш ба ҳолум ки пагар разбор мешава барои дашному ҳақоратҳои беасос. хоб риштаи сухана дроз намекунам, камакак шуморо припомнит кардам. дашному ҳақорат накунед ки яке ҳазрати Азроил ба суроғат омадай, хабар надорӣ. ту мегӯӣ товба мекунам, то пир мешавам, ранги бобо ба товба мекунам ки намешавад. товба кам дар алҳамдулиллоҳ, алҳамдулиллоҳ, ҳамам 100% тавфиқи имомам анами хелай. хоб ана ки як қисса мекунам оити малакул мавт ки меҳмони маву шумо мешавад. яхятон фаҳмиде, нафаҳмиде, миёяд ба суроғи маву шумо, миёяд, ҳатман мебиёяд. ки ҷойда бошӣ набошӣ мебиёяд. хоб давраи ҳазрати Сулаймон пайғамбара малакул мавт вай аки ман мисол олимо хушрӯ медонанд, олимои дин хушрӯ медонанд. пайғамбаро қатиба ё мисол гап мезадан, суҳбат мекардан, намедонам хелай. мебиём меҳмони ҳазрати Сулаймон мешавад.
میشوه حضرت سلیمان در مهمان میشوه. خب در نزد حضرت سلیمان تلخوش بود، مثال برادروش بود یا که یکم آدمی نزدیکترین یا که وزیروش بود، کسی بود که یک آدم هم همونجا قدشون بودن و خواهد توقع نبود که با حضرت عزرائیل میبید قطعی که صحبت کردن میگیره. قطعی حضرت سلیمان گشته و برگشته هم آدم نگاه میکنه. بعد که صحبت را کور بورا وای میکنن، حضرت عزرائیل میروه. بعد حضرت عزرائیل میدونه که تمام دنیا در تگ دستی وای بود، تمام دیو و پری و باد و شمال و تندر و چراغک و تمام چیز در خدمت حضرت سلیمان بود. حضرت سلیمان تخت میشید میگفت که حاضر مرا با لس آنجلوس направление место положение میپرتوفت، сразу میگرفتن میبردنش لس آنجلوس. حاضر با مرا آلمان، گرمانیا، مرا با یاپونیا، مرا با خیتای، مرا با ترکیه، همین میجه زدن میبردنش. خب بعد وقتی صحبت را و خیلی را باید بدونه شما یکی نمیدونه، نمیفهمه. این خیلی دنیا بود، خیلی پیغمبرا بودن هم خیلی. شما میگن که حضرت سلیمان قشتگی فقط مثل نزدچنی مثل میگفت همونجا میگفتن میبردنش. خب این قصه که حضرت عزرائیل او آدم هم مثل وزیر شب بگه وای میکرد، نگاه میکرد 3 بار، وای چنان هم در دلش یک شبهه می اومد، چنان هم یک سخت میرسید به وای که میگفت که هر چند که همین شخصیت مرا نگاه میکنه مغز و استخوان رو میسوزه. حضرت عزرائیل انم شخصیت نگاه میکرد که یکم برادرش بود حضرت سلیمان، یکم معاون وزیرش بود. حضرت سلیمان بعد میگه که حاضر مرا میگه فرمان میده به دیو باد و شمال و شوریش و تندر و چراغک هم چیزی که هسته که خداوند آفریده که همه را میگه که مرا با هندوستان برای نمازی. همین خیلی میکرد خیشه در هندوستان میدید. گفت که مرا حاضر به هندوستان برای چشمو شوی کرد که گرفتن او رو با دیو گفتم که همش گرفتن بردن در هندوستان در اونجا شناندنش. حضرت عزرائیل گیجوده بود. حضرت عزرائیل پیش حضرت سلیمان فلسطین رفتگی بود. فلسطین اونجا در چقدر جانور را میگرفت که جانور حاضر بسیارتر کودکان را جانگیریشون در فلسطین های بدبخت اسرائیل. اول ما برای اسرائیلی گنتسید که از فلسطین کو اول ویدیو میکنم اگر نام برام گنتسید اساسی اسرائیل فلسطین کردگی های مهر پیشت خدیگه میزنم بس اول نسبتی وای عدل ویدیو میکنم. خب با میروه مهلت این بود شید، مهلت این مثال بگم جانشینی و وزیری حضرت سلیمان مهلتش بود شیدگی بود. حضرت عزرائیل میدید میگفت که آخه شخصیت باید من جانش در هندوستان بگیرم، لحظه مینوت 2 مینوت پس در هندوستان بگیرم، این در تاجیکستان ها فهمیدی گپا که معنی گپا میفهمین شما نمیفهمین. حضرت عزرائیل حاضر در این میجه زدن در دیگه جای تمام انسانیت جانش حضرت عزرائیل میگیره. او گفت دقیقه های بشمار مونده، ممکن ثانیه های بشمار مونده این شخصیت من باید فرمانه که در هندوستان بگیرم جانش، این در تاجیکستان ها. حضرت عزرائیل رفت طرف اسرائیل، طرف فلسطین رفت جانگیری اونجا بسیار جان گرفته گفته گذاشتم. شما رو 10 بارم تکرارم کنم شما میفهمید. بعد اومد گفت که ببرم و خیرم اونجا بگیرم. اومد که حضرت سلیمان 6 قطعه هوایان نفرش شدگی مهلت بود شده قبض روح کرد در هندوستان، ثانیه پس در هندوستان جانش گرفت. آیا شما میفهمید نمیرم؟ آیا دنیا را سرفهم میره؟ آیا حضرت
عزرائیل ملک الموت میدونه. بعد حضرت سلیمان دیره پرسی، گفت که همین رفیقم در اونجاش نشسته بودیم، گفت که همین شخصیت مرا همین خیلی نگاه میکنه، مغز استخوان ما در میگیره. آخی گفت اینجا در رسوندگیه که 20 سکند پس یا نیم دقیقه پس 40 ثانیه پس جان این شخصیت در هندوستان باید بگیری. من ترا در تاجیکستان دیدم، برای من گفتم چه خیلی شده است، من میرم فلسطین اونجا ولی با آدما رو کشته هستم کو خدا کار کشته هستم اونجا جانا رو بگیرم با بیام میرم مگرم در هندوستان بگیرم. کنه هندوستان برم اومدم که تو اومده یگام دقیقه نه یگام ثانیه دیگه فرصت نیست. یگام طبیب، یگام همون آدمایی که تماما میگن که ما اپاراتور زور داریم، ما چی میگیم عمر درست کردن نمیتونن. خاطرات ها میکنیم که عمری ما روز نه، ساعت نه، دقیقه نه، ثانیه نه، ثانیه را حساب کرده می شود. یک ثانیه کنیم، یک ثانیه همین یک ثانیه 6000 مراتبه تقسیم می شود. یک نگو کنیم یک میجا میزنیم 6000 مراتبه همین ثانیه تقسیم می شود 6000 مراتبه. ایمو 6000 مراتبه یک تشه بگی هم خدیگه مهلت نیست. باقی در پناه الله پاک باشد. این بود ویدیوی بابیگی.